Kardom Pineda pa birta long peneli sami rani timung pi nanar joitha birta ang ton pen Karbi Anglong Assam Meghalaya Angbong Ahoya Puthak Pinang Anarni pen katar bosai alam normalom ingsam mujata sonsi theklong Meghalaya pen keton kelang mate rai komacha kriatum Karbi Anglong Assam ahoy sabudaan nangkilot alam umla pheralong katar bosai alam ingsam mujatlo Meghalaya arai kombang phu lapen chumang atum Karbi Anglong alo kilometer thongkep anang kilot alam pensi pupuang bongkacar wahir ingtang ilo Ahoy aduya long puthot monsam kapatu jiaphan Karbi Anglong Autonomous Council IEM Prodip Rongpi West Karbi Anglong District Magistrate lapen rai kombang phu atum rapen chingki chiparisi monsam awar mon kapatu thujiaphan sayamo tengpusi niltuma pherangke jasone hipen biutanang pale আমার ন্যাচারাল বন্ডারি আছে গতিকে আমি কোনো আমি মেঘালয় মাটিটো এক ইঞ্চি আমি দখল কৰা নাই আৰু আমিও দখল কৰিব নিদিওঁ এইটো স্পষ্টভাৱে আমি কৈ দিছোঁ কাউন্সিল আমি আমাৰ পাৰ্লিমেণ্টাৰীটো আমাৰ ডিচিশ্যন আছে আৰু আমি সেইমতে গৈ আছোঁ নাই লৈ আছে ষ্টেপ লৈ আছে সেইকাৰণে আজি আমাৰ ফ'ৰ্চ আহি পালে ইয়াত ঠিক এনেধৰণে আমাৰ CM-এ কথা পাতি আছে ওপৰলৈ আৰু বহুত আমি এইটোৱে এপিল কৰিব বিচাৰোঁ both the government, Meghalaya government and Assam government, amicable to problem to solve koribol, immediate solve koribol lage. Kyo aji etu long standing demand, long standing issue. Gotike hetu issue je koribo karone aru chief minister sposto bhabe koi dise. Ami lokor mati ami lobo na jao, amar matio di diu. Nai hetu loi kono jaro etu give and take mone ki kisuman kotha ami je hobo laga hoy jay. Kintu etu sposto je তেখেত বাৰবাৰ কৈ আছে লাষ্ট আমাৰ ডিসি কনফাৰেন্সতো তেখেত এইটোৱে ক'লে প্ৰেছ মিডিয়া যেতিয়া যে কৰিছে তেতিয়া তাতো স্পষ্টভাৱে কৈ দিছে যে আমি মেঘালয় মাটিও নলওঁ আমাৰ মাটিও আমি নিদিওঁ গতিকে সেইটোৱে আমাৰ ষ্টেণ্ড অলপ আগতে আমি দেখিলোঁ মিজোৰাম বৰ্ডাৰত যাতে সেইটো পৰিৱেশ নহওক বুলি কৈ আমাৰ ফ'ৰ্চ আস্তে বোতে আঁতৰি গৈছে আকৌ আহি গৈছে এতিয়া পৰিস্থিতি এতিয়া নৰ্মেল হৈ আছে এতিয়া একো নাই বিশেষ তেনেকৈ একো নাই সব সিচুৱেশ্যন নৰ্মেলে হৈ আছে হয় কিবা এটা প্ৰব্লেম হ'লক আমাক ইনফৰ্ম কৰক আমাৰ এডিশ্যনেল SP ছাৰ তেওঁক ইনফৰ্ম কৰক আমি মেজিষ্ট্ৰেট মোক ইনফৰ্ম কৰক চ' ইহঁতক বুজাই দিয়া হৈ গ'ল আৰু বৰ্তমানলৈকে চব ঠিকে আছে আশা কৰোঁ আগতো একেই হ'ব সেইটো Lang Nirja Sarbura be arong amekar biren be ahemasor kache ingtipi keso kache langalong cintu pen monu kortete banghini alang litum kerap ke pidun thekapot biren be atum hemtun isi ningkangsa alam the pajer Alang litum Guwahati Marwari Hospital along si state chilang pen non Gulaghat Hospital along kachelang ramjia phan pon bomlo Monu pen cintu alang litum si Guwahati Marwari Hospital salong se kachelang anam anke rabdunlo Lasilason thak si Karbi atum takumani ningkimi Karbi Anglong Autonomous Council along ACEM atum keso kachelang along kirap nang pidun thapusi alang ni biren bepen tuning report Mothongaji pendena rong an kacheling National Highway atowar RVRA fit for cap an adak longle ki pona sai kedeng pona berta pherangke Rajiv Bepen berta nang pale National Highway Authority of India hinpen krong plia tower kasilam jia phanpura Karbi Anglong Autonomous Council hinpen section 2 highway 29 a hukuma tengpen Mothongaji pendena rong an tower ari kido area hin fit for cap lapen area hin fit for cap anadak longle ki pon pangcheng potanglo Ate la fit phokep anadak along lelake sorkar along lipusi hokpondo Jongdame penang anar ni pen bothungaji pen denarong antowar ari kido fit phokep anadak kido pula pen chenglok hemrit ansitame kacheterek ponjia pan hukum alupajer pondet penapi pai ni phai inkoranar kepani NSDCL Land and Revenue PWD Building Division Agriculture Fisheries lapen Forest asai kamatum chelangsi arona teng longle punponlo dan lo mana furvia kampen bom jengpon bom lo itu jengpon department photrok ne do adu tin department ta grab lo la me thai sat pacek lempon i grab lo la pen itu department ta ada nomor pota nomor pen along la hem from la ko ateng pen si itu paklang pon bom lo la si mani itu
adak dun de dalang polo te alang tum la paper klang det pen ning koi rai si la sang bang pen alang tum itisan pira official long jamanang po la pe la bang ke additional la long si tani po la sa ko si mo la additional long la lang tum chalang itu labang ke section kon mang section 2 bang lo Labang section ni 2. tum leng bo bang ke section 2 bang bang tela kulat mo section 2 kanta bang ke mo ta ini do ah ihi ke dora ni ihi ke nomati ah la sa kam sin non itu department photrok chalang sin itu time ko Dongka mukam lang hanarong amekar manap kramsa hemasor romeo teron pia phanse kachilang jia phan tangka maha kaduria jok CEM tuliram rong hangalong an kerap kachaha Dipu Medical College and Hospital along se chilang bomlo setame dihin mate tangka kaduria jok non alang litum kisung thekti ka sonsi dolo non amar alang litum dowa imukin amjia phan anta arideng along tangka avidat lupusi ningridet anpinlo Lasila so kisung pen pajok jia phan Karbiang Long Autonomous Council CEM tuliram ronghang along si kerap kelong jia phan chuning ripon. Bangsa apnili itu West Karbiang Long dongkam mukam mana nili si kacuning ri alang lipan kehai CEM tuliram ronghang phan si kacuning ri bangke nahlo nasi mana nili hem masor si mana kisu dokok lasi nang lipan nili si nacuning di bangga nang rapun thap si nacuning di nili dongka long pen laso kisu bono sitame laso kisu bang ada dongka long unide masih nili dak di medical college sedang si kisu cewando lapun ke dak covid long cek lo masih positif dokok lo masih nili hem masuk bang operation da dokok lo lasi operation lo masih adang li abi benage cenglok mane anili ke kostu masih nalipan kerap nang cuhang nangkok lo lasi nili nalipan kacung ri made nilipan mane nang rap wek ko busi nili ning kilo lapan kisodat abang ku amen ke rumir teron Pinyada babiota bangilo panse kangton iklo 2 metak me kuang tu